Mawïawban ba oblatip kerteng kumuba di barwel marngar na nong disong uba poisong ka hakasnong risiang ula Khlad Hashen Hadien ke Ñiah Aksiden ke bala shirkei ke bala Ñiah haka kat pratare uyayong araja arpun trio hakawai ke Jaka ke badang hap hadong Mawïawban sit li nong stony. Laong bau Khlad ula pra ke Khlieh ringkat ke jing place nam hasurok bat kat kum ke jing yok lum jing tem laong bau ba di barwel Shong Hadien jong Shaka ke pedonyo registration number AS21E san henrio pra bala Ñiah do ba Celestine tempun. Kene ke jing Ñiah Aksiden ke bat kawai ke bolero pick up ke badang kiu nak civil hospital nongstany bat yo ba Celestine ubadai nak snong risiang ulam mensau jur bala penkin no mar yo Shaka ke Jaka sumar. Shusho laong bahag kete Ñiah la saki baka Shaka bagi Shong kala rung hakrum ka pick up bala suba bau tiu ba Khlad ula syayu haka pick up ke bala poi hadu uput ban pra ka Khlieh bat Khlad ru Hashen. Nakaliang kipulet Maria yo jing tebi kete Ñiah kila hair brand Shaka ke Jaka bat ka jing tokit menta kadang ya chakmat. Hadien, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.